Aduh. 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 Aduh, siapa? Lu dibaca dulu di video. Guys, nolong. Oh, rondang. Tiba heula anger ieu nya. Aduh, iya we tiba. Terus. Sok anu wewes becer heula. Ieu Supayadi. Sepak lidah, sepak atar dicoplokeun di hang topi tadi dijag-jag. Mantap angin ini. Jadi serata mengenahnya. Iya, karena mah ieu di dieu. Dah, Payun lega dah. Enggak, akan persimpangan yuk. yuk Mau pamikir mah teu. guys, cikuran guys. Langsung mana sih kurang? Nya sok heula siang kene. Anu leles mah mundur wir. Mundur wir. Sorry ya. Sorry ya. Mun disampul gitu. Di sana saya, enggak banyak. Kade jalan mah taleueur. Karena mantap pepelanannya. Boleh lalai asli. Mantap. Absen. Sen. Guys. Acuk baru, guys. Mana? Oh bener, elaborasi, wis berat. Cangkeu tuh. Pas abah wae atuh canggel tur. Lain cenah buntung, siga buntung ya kana. Cing, ada kaos euy. Berat. Ieu nu udang gering ya. Gitu. Mana si Adi? Tah, tuh kan. Di video. Mantap. Si Ripuh we. mantap jeung manghap. Mangap lagi. Jalur pesawahan. Jalur deh. Aduh. Apa yang eta mah solokan tadi. Mudah-mudahan terus bertambah
Sorry ya. Angin. Jalurkan. Sorry ya. Sorry. Ayo. Kita di saung gitu di saung. Nah, di saung ngopi mata, tadi saung kan ngopi. Ngopi lah. Aing lamun nonton mun aya nu rasa nu mangun. Ah ya itu di luhur itu Pak Haji tentu naik. Itu ieu mah Jamu itu mah. Oh beli mah. Tah di saung tah ngopi tah. Saya udah ngopi lah. Itu di luhur. Iya di Makadamu. Amunya he. Mana kalau Di saung lah sih mah ka gunung ya. Ya. Tekan tadi chatnya. Sorry ya. lain diraut. Jengkel. Tah aya jengkol paling tah. Padida. mantap. Wahangan kita. Tadi dulu kok lengka. Nya bisa turun ulah deh. Tong ah lengkahan we. Habis letak naik. Aduh. Sampai Pak. Ya. Lanjut. Mantap. Jalan. Ha. Rek baru. Ripu pasti. Itu kamutan seger. Siap lah untuk tadi atuh. Bieu mangin lagi. Dua. Sok we ngambil. Lebih. Oh, gitu bisa. Panasan ku Abah. Aduh. Kapan? Dulu deh, itu begadang. Aduh. Demi lu era aku kalah. Hanya. Ya abah komongan mereka jauh karek mereka aku akan kieu. Teureun-eureun enaknya ya. Tidak. Minggir wir. Minggir. Mangap. Ho. Oke. Nih, seragam baru. Kolaborasi 3 Komunitas. komunitas. Kurusuk. Kabar, Kurusuk Tebalam. Mantap. Semangat.
Semangat kolaborasi. Bisa di Ramayana. Iya. Menuju iya. Survei. Uji satu aja, wis. Panas kampanye. Kampanye bener nomor 2 di dia mah. Asli, harupun nomor hiji oke nomor 2 di dia mah. Halo. Asal lulus Patito teh ai. Saya iya. Iya meklan. Imun saya. Mantap. Ngabar. Sabar kurusu. Anu Sorry ya. Bisa itu. Wait. Pengaruh kaos gitu can apaleun. Pengaruh kawasan Oh ya, pengalaman. serius sumpah. Sorry ya, Kalau parapatan teh apaleun. Ayo kene di mungker teh ya. Sari pangkar. Bawa. Samun kali ke Korawa, mun kali lupa ditukan. Jengkel minggir wir. Bar sok hilap. Ya tadi kalau dikakoremkeun di setrumnya. Ayo, mana? Aduh. Aduh. Bar. Mana ya di? Siadi. Aduh. Berikan dia. Oh, siap. Tuh, kaget gini itu. Leader itu kan? Bukan. Berat leader. Minggir lah, beran. Babal. Mantap. Coba eta kuramasan. Makan di laut. Ya, betul. Ambil sampo. Murmur. Well, Ya, alhamdulillah cuaca gagah wae. alhamdulillah milik ya. Halus. Burem Mantap.
dalam rangka abring-abringan itu kalau belum. Jangan gini video ini. Malahoy. Anjir. Kemari treknya enak banyak guys. Iya. Belum. Itu danau Ciharu. Nah, jadi saya nggak hebat. Bisa. Kalau dia nggak ngomong, naik tadi ya. Nolong guys, nolong. Oh rondang. Tiga umang, Tadi ya. ngorondang. Tiba heula anger ieu nya. Aduh, iya we, tiba heula runtuh na tengah goler ka ieu mah. Teu pernah langsung. Terus. Jadi tah. Sok anu wewes becer heula. Iya Supayadi. Jadi sepak lidah, sepak atar dicoplokin di hang topi tadi dijag-jag. Nya kasih lorek. Lorek. Anger ngalewatan heula Satria. Oh, Haji. Wah, Wah, langsung nyebreng. Mun ka Satria mah nu ka kanan, di malam ke kiri ngobrol. Pan keluar ieu teh kebun teh. Iya. Anu ka kiri na, euy nu ka kanan. Gerimis hujannya.
Sekarang rata-rata biar banget. Yuk maju. Ripuh kami tadinya ditungguannya. Asli na. Nggak sih hardana nggak tuh. Aduh, hayang Iya. urasa nih. Nggak belum asal salenangnya. Malam. Ini gua seru gitu. Sorry nih ya. Sorry ya. Aing jadi pode. Biasa kan Sorry. Ngetop weh. Masuk di Palawangan. Kalau Jalu. Itu jalan-jalan ya. tuh matak cingal sa iyo lah kemana sih? Nah, tanya asa capek mah. Well, oke, capek. Makan patito tadi. Asa capek nu ieu mah. Bonsai. Bonsai sudah rasaan. Kan ieu pi hayu pi. Wah, sorry. Cok yang kompak tadi mah. Tukang saha? Aya. Masih. Tepen lah tukang. Ayo, ayo. Batur ke jauh, ayo. Ayo. Anjing aja pernah ngebejaan. Aduh, siapa? Aduh, anjing. Aduh. Aduh. Awalnya anjing. Aduh. Lu dibaca dulu di Jalan gue ke Karenanya. Wah, akarnya sampai kaki, Ben. ngan lembutkeun cerita. Lamun akar ngajukeun sok anu pinah. Oh, pucuk tiluhur jadi kahanap. Pinah teh ya di luar teh. Oh, pucuk tiluhur. Hoy, Malehoy aslina. malah hoy. Aduh. Aduh. Kok Pak dilangkan. Ya, siap. Ayo. Omang. Manghap. Juga teh dari hareup. Tukang. Cek. Oke guys, kita udah nyampe nih perkebunan Bukit Kacapi ya. Kita start dari Citengek, Cilawu. Kita udah masuk nih ke perkebunan teh. Ya udah sini nih. Kita lanjut ke Lamping lul. Kita masuk. Lumayan kita rehat dulu nih. Baru keluar dari hutan Barowong ke perkebunan teh.
keluar perkebunan teh Bukit Kacapi. Ya kita lihat dari sini. Lanjut ke Lamping mungkin untuk suatu gunung nih lihat. Mantap banget nih. Jadi istirahat mengenahnya. Tadi harus pegang. Tapi tepanas. Namun dia mah itu. Oh, ayolah. Iya, padahal mah ieu di dieu. Dah, Di payun lega lah. Enggak, atau perkembangan yuk. yuk. Mau pakai dia mana tuh? Manawi. Udah nuju ieu. Ya. Mulai panas. Mulai ke alus. Guys, Cikuray guys. Mana sih pulang? Nya sok pada siang kene. Bagus Bunda tuh. Foto ko si Bunda sampai nangis. Saya mau bisa moto. Coba lah. Ya guys, kita lihat dulu di sebelah sini nih. Aduh. Mantap. Ya. Aish, punten baji. Oh, ini. Ini lumayan. Busuk. Kusuk. Keluar hutan Gorowong, masuk ke hutan Satria. Mantap. Wah, Apakah Anda di belakangku? Ya, diriku adalah dirimu nih. Ber.
gede. Sudah gantong na tu page. Abi mau balik dina tanyok ya. Tanyok. Tepak punukna. Bah. Ka punuk si bunda tepak. Bura bah. Sok siatkeun lah. Sok. Kakak siatkeun. Bapak iya. Nya sok. Tuh. Tuh. Dini. Yo. Wah, geruduk beda. Enjoy aja, nanti nyampe enjoy. Jalur mantap. Kepenak itu mualnya aku grup nusanes. Ber ah. Apa? Iya mau ayah hujan pacet HD di dia. Iya mantap. Asli. Sarang emang yang wah lagi salah kalau itu. Heeh. Tenaga tersisa nanjak. Mantap lah ngaduruk-duk kieu we ngantai ngapring. Asal leuleus nih Pak ya. kurang kita aja tuh begadang. Sampai gini. Kan kaki ya, dusek kan. Pade chefnya. Saya pade. Dalam hutan, guys.
capek nggak diajakan, marilu weh hayo. Alah, pukul-pukul isi tidur deh. Padin kudu wes info kitu neangan anu bonus kan banyak deui. Ya, kudu nama. Liderna saha? Diganti di daerah kali Anu leles bae mangges, minggir coy. Minggir. Sok. Ribu udah ngering ini. Sampai ke diri sepatu serah ya. Guys, lagi rehat dulu nih. Masih di hutan. Aduh nih. Lagi bawa cantik. Kelelahan nih men. Kali ini. Wih, nyari cangkeng alasan nama. Tapi we nang ngomekeun diri sepatu bakal ripuh yang eureun. Tunggu mantep. Kait bujur jadi di sana. Kait tidur. Tahan itu. Kita tembus nih. Cirorek. Oh, geus menak tanah teh sawi cenah. Hah? Geus manggihan tanah biru, tapi ya, Tangga biru. ieu tanah teh biru. Oh, krek tepi. Ini tahu geus kapanggih. Oh, Rek nepi we anu. Buatnya ke hutan nya. Kalau Perjalanan melelahkan, Ben. Aduh. Mas jurang, awas, hati-hati. Alhamdulillah men, kita udah tembus nih ke Lamping ya. Jam 6 kurang 5 menit. Alhamdulillah. Pecah rekod. Jemputan udah standby nih. Jam 6 lebih ya. Kita mantap lah. Aduh, pemecah rekod ya.